الرقي تقبل كوين رقلتان وإن الرقي عندك الشيخ عبد الناصر عبد الرحمن قال يتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu, hakabiaksahan hiatod na mo na isab maun kaniwin ganap pangadjian, amin masi kita niwa pangadjian bungasin pag-iman, aula na tuuda bungasin pag-iman, amin iammalan kin bar-iman usug, iban bar-iman babay. Mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, pangadjian na to aruman ini, ganap sin pangadjian na to sindum limabay. Amin palman sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratu Ibrahim ayat ikakauhaan tagpito. Amin piakuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala rihi ayat ini. In bar-iman usugi wan bar-iman babai. Kakuyagan dunya aula na kakuyagan hadlaw kana. Uning kakuyagan yan mga anak po,
القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Patutugon sila, iwan pagawguton sila sinallahu ta'ala. Akabuhi nila riya dunya. Aula na patutugon sila, pagawguton sila. Hasarayaw-rayaw kabuhi adlaw kanakana. Mga anak po, in kabuhi sarayaw-rayaw riya dunya, amuna in patutugon sinallahu ta'ala hapagagama. Pangadyan na to limabay, nakawa na to in katutug, iwan kagawgot, panagnaan, hapag-iman, iwan panawhid. Ikarua gawgot sila, iwan tutug sila, hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu, gawgot sila, iwan tutug sila, magtag-ipon, pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Arumini mga anak po, ikaupat, as-sabatu alal haqqi wal adl. Gawgot sila, iwan tutug sila, hakasabunnalan, iwan hakaadilan. Mga anak po atiranan, in kalingugan si maglilingog hamasan na ini, hasiulagan, hatiumpukan, iwan hakatiluagan, bukon na sila tutug hakasabunnalan, iwan hakaadilan. Adapun imbar iman usug, iwan bar iman babai. Tiutugan nila yung kasabunnalan, iwan sing kaadilan. Tiutugan nila man yung kaadilan, iwan sing kasabunnalan, nurun ala nur. Sahaya, halawm sin sahaya. Sahaya ring Allah Ta'ala. Aming kagunahan na to. Sahaya sing kasabunnalan, iwan kaadilan. Sahaya pangagad sin atay. Sahaya pangagad sin pito ang gauta. Iwan sahaya pangagad sin lapal-lapalan. Tudyo pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaja nurullah. Amo yanin sahaya ring atuhan kagunahan na to. Sabab apabila rin natutukan si manu siyang kasabunnalan iwan kaadilan. In puunan niya rin nga mahasot si mahatinggi. In diaak niya nagatod kanabihan iwan karasulan. In diaak niya naghindo kanabihan iwan karasulan. Apabila yadto bukun na gawgot haatay nila. Bukun na gawgot aswara nila. Bukun na gawgot pito ang gawta baran nila. Bukun na sahaya kagantian na sing katigidluman. Amo na inji matuha masa na to ini. Naaon na impagambulda. Naaon na impagigil ibang pagjangki. Naaon na in mukhalafatullah. Limaggo na in panulangi si manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala. Panurullahi fil ard tariqun wahid. Adapun in sahaya sin Allah ta'ala riha babaw singgumi. Hambukda.
dan pahikarag pagtaniw. Pakasanyangan dunya, iban manuituyan kasanyangan dunya, aula na hadlaw kana. Fahuwa tarikun wahidun, wa nurun wahid. Indanyan tunggal, insahayayan tunggal. Amo yan mga anak po. Ingganap taniw pangadyan, patutuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bariman usub, iwan bariman babai, haka sabunnalan, iwan haka adilan. Haparman sin Allah ta'ala, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mga anak po na muwatiranan, iwan sabarang sinabutan ini. Sinsuara ini, tayong hugin ni empowerment sin Allah ta'ala. Empowerment sin Allah ta'ala ha ummat na kauna. Iwan ha ummat hinapusan amunayin kita niyo, talida. Di pabutasun dahing hasahaya. Sahaya kagunahan sin atay. Bukon sahaya kagunahan sin mata. Kagawa sahaya kagunahan sin atay mga rapatuhan. Sahaya simpito ang gautabaran himibal pakabayaan sin Tuhan. Sahaya sindila sumuara pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wattabi'un nur. Ay kamu tuod mutah dengan sahaya yan. Alladhi anzalna ilayk. Amin kaya panaog na mo maun pakahinapusan na di. Sahaya sing Quran. Napabilay manusia di mutas dengan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun sahaya original, aun sahaya amin dihil kato tanyo sin Allah ta'ala. Kita niyo na magpaluag sin sahaya. Kagunahan na to, hapamaybay na to, hakarandanan na to, hasasakatan na to, hakatan kagugunahan na to. Amuyad to mga anak po, ini kaupat. فالمؤمن مأمور بالثبات على الحق والعدل معا. In bariman usog, iwan bariman babae, naraak sila sin Allah ta'ala. Patutungun iwan pagawguton, ayaw sila mabimbang, ayaw sila malirap. Singkita nila, iwan sindiungog nila, amoy nyari nakasasaw hamasa na to ini. Ayaw nila sasawunin kasabunnalan. Ayaw sila masasaw kasabunnalan. Iban ayaw sila masasaw kaadilan mag-agad din doon ini. Haupo-haupin waktu na to mga anak po. Dahil nga sabab yan, tayong hugin yung palmansyon Tuhan. Amin pagpakakal. Iwan pagpagawgot kato taniwa tiap-tiap siulakan. Hapalman sin Allah ta'ala suratul Isra. Ayat kapituan tagupat. Pamulan sangi kato taniw. Hakabuhi taniw rahon na to mangarap patuhan ing kasabunnalan iwan kaadilan. Nikmat sa lagbo-lagboing kasabunnalan iwan kaadilan. Karena misan marayawin pagkaon,
Mitan mataw din pakayan. Misan mataw din ununo kauunahan na to. Apabila wala doon ing kasabunnalan iwan kaadilan, lingo. Di kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala ing kalingukan. Dahil nga sabab yan, kawahan tagupat ka dyan pangayoon tanyo patuhan. Ihdina siratal mustaqim. O Tuhan namo, patudyoha kami, ay mo kami pasimaya, ay mo kami palinga inatay namo, paran tunggal amin dani karagpak namo, di hadunya pakabayaan mo, iwan ni karagpak namo, hadlaw ka na pasahaya kabayaan mo. Mga tuwanin ayat parmansin Allah Ta'ala, walaula an syabbatnaka, parmansin Allah Ta'ala panabi niya, iwan sin umat niya, hajaman niya, iwan sin jaman na to ini. Bang sadya, parmansin Tuhan, bukun, piyahugot na mo, piyatutog na mo, impangatayan mo. Ikaw, iwan sin umat mo, inagun-agun, makawa nilakaw. Inagun-agun, maka nilakaw. Inagun-agun, makagad kau kanila. Mga tuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di taan sintuhan yung biyad turagbus. Sinin siya ma'asum anil ma'asi, ma'asum anil muharramat. Lakad kidta tarkanu ilayhim syai'an kalila. Sung nakaw, mapaling tiyo-tiyo, bang sadya bukon, piyahugot na mo, piyatutog na mo, in pangatayan mo, harap marika mo, parmansin Allah Ta'ala, sung na tiyo-tiyo mapaling. Dahil nga sabab yan, mga anak po, yari kita niyo hajaman, hawak to mataod tatandasan. Bang biyawbugan tanyo yung kaadilan, bang biyawbugan na to yung kasabunnalan, magpun na, insaita nakatiling kalsindon niya ini, batalyon sila, infantry sila, manabi pa sila hakaywanan, di nila karausan insahayaring Allah Ta'ala. Di sila makaraos misan biya hanglo. Palingun nila in atay sinbar iman. Palingun nila in jantung simbar iman. Palingun nila in akal simbar iman. Di. May ta di makairog. Makairog. Amin yad turing Allah Ta'ala. Di makiba din atay nila. Di mapaling in atay nila. Misan datiw-tiw. May tayad to, sabat na ka, patutugon sintuhan di na to, kakausan, patutugon imbaran na to, mga anak po. Na may ta sila piyahugot sinallahu ta'ala, yaon indua sahaya. Kaya tapilan sin sahaya, in kasabunnalan, iwan kaadilan. Kataan pakaradyaan na to, magkarunahan kita niyo kasabunnalan iwansin kaadilan. Amuyad to mga anak po ini kaupat. Ini kalima as-sabatu ala sidqi fil qaul. Suway kita niyo tutog hakabtangan way lamud niya puting. Di manjari timlahan ng kabtangan sa bunna sing kabtangan puting. Inbar iman usog, pahuguton sin Allahu Ta'ala, hahilalaungan, hakabtangan, haswara, kasabunnalan, iwan sin kaadilan.
Firman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Tiyag sin Allah Ta'ala yung beriman. Ittaqullah. Tampanin niyo, ingin hawawaran niyo. Atay muna. Tampanin niyo, inatay niyo. Maita. Lususul ibadah. Sugarul hapag ibadat. Takaunin ibadat mo. Intao, tawiya yaon bang manakaw patao, maghampit siya sintiya kaw niya. Sa siksa. Ampay panugarul hibli sa ibadat. Di da siya magkagunahan sintiya kaw niya. Di da magkagunahan hibli sinta kaw niya kasabunnalan. Iwan kaadilan di da. Namanguno sadya siya. Manglarak sadya siya. Mamahil-pahil sadya siya. Ampa imbar iman usug iwambar iman masasad. Sagawa. Ubus na imbayta sintuhan. Plansado na. Di sila masasatibli. Sabab sabbatakallah. Patutugon. Iwan pagawutun sila sinallahu ta'ala. Di hasadunya. Awla na hadlaw akhirat. Bil kaulis sabit. Hakabtangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang sila magsamkabtangan sahaya. Dahil nga sabab yanin tawag kanila, ya ayyuhallazina amanu. Ittaqullah. Ayarin niyo, tampanin niyo yung baran niyo. Dahil nga makamumula. Dahil nga pagmaksiyat. Dahil nga haram, tampanin niyo. Wakulu kaulan syadida. Ini pagtampan niyo. Paglapal sadya kamu sinlapal marayaw. Tudyo pa Tuhan niyo. Tudyo pa pagkahin niyo. Sababin iyan nikmat sa lagu-lagu. Karayawan sa lagu-lagu. Ingkabtangan marayaw wayroon puting niya. Ni'matullahi wa barakatuh. Nikmat sinallahu ta'ala. Iban barakat. Hiyanughara. Habar iman usug. Iban bariman babae. Taniw mga tuwan. Nah. Ini kapito. As-sabatu ala dalili wal hujjah. Gawgot siya. Hadalil siya bunnal. Gawgot siya habay ta sintuhan. Gawgot siya habay ta sinnabi. Dahil nga sabab yan, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Saan yung mga tuwan? Di siya himinang sinuno-uno hinang. Pardo iwan sunnat bang wayroon dalil. Di siya himinang bang bukun aon bayta sing Quran. Bang bukun aon piyang hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sabatu ala dalili wal hujjah. Piyasin sambahayang. Hangkan siya nagsambahayang, umpar man sintuha. Piyasin pagpuas, aramik kayan. Inhinang simbar iman wajib. Iban sin sunnat, iban sin kaibanan. Ala dalili wal hujjah. Tiutukan niya. Sabab sin aun dalil. Iban sin aun. Biyaita sin Allahu Ta'ala panabi niya piya sampai sin Nabi Katu taniyo. Bang mapuas din dito, wala narunhan ing kabayaan sin Tuhan. Kita niyo mga tuan. Firman sin Allahu Ta'ala, Alif Lam Mim. Zalikal kitab la rayba fi. Hudan lil muttaqin. In kitab Quran yan.
Aming katluan kadudin taod niya. Hanggatos hangputag upat sura. Inhalom niya yan, way kabakan mo maghawal-hawal kaw. Way pagduwarwa, basta biyayta na sintuhan. Ay ikaw magduwarwa. Patay maaha atay mo, patay maaha kal mo, patay maaha pituanggal pabaran mo, ampa kita, ampa kauri mabutas, dahil hasahaya, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dunya iwan na adlaw akhirat. Saan yung mga tuan? Ini kawalo. As-sabatu indal pitan. Gawgot siya, iwan tutug siya hawak tu ang pitna. Unin natin niya. Di siya kapitnahan sin ununo pitna. Di siya kapitnahan sin. Di siya kapitnahan lingkat. Di siya kapitnahan badyo. Uno-uno pitna. Imana sim pitna, di siya ragpakan simmangi. Firman sin Allah Ta'ala, wala tulku aydiyakum ila tahluka. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Ayaw niyo tilakbuan, ingin hawabaran niyo pa hinangmangi. Ayaw niyo hinang makasisipog patuhan, iwan makasisipog ka niyo. Ayaw niyo hinang bang niyo hinang hipagbantog sintaw imangi. Misaning karayawan, di naman jari pagbantog. Sabab, aon da magsusulat, aon da nagjajaka, aon da nagkikita. Na imbar iman, di kapitnahan. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insa laggo pitna, mawa na siya. Mataod pitna sa insa laggo. Tungod pa usong pitna tunnisa. Tungod pa babae, pitna turrijan. Tungod pa babae, iwan usog, pitna tuddunya. Dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pattakud dunya, wattakun nisa. Tampanin niyo, yung kabuhi niyo riha dunya ini. Sabab yari sa laksa, sa kunom, sa kinday maksiat, sa kunom, sa kinday haram. Sabang mupya kain tampan lamin na rin Allah Ta'ala, misan sa kunom, sa kinday, misan sa laksa, di da kaw makaibog, di da kaw umibog, sa baboy makaibog. In kaibugan mo, amura hindi ay ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pattakun nisa, iwanin ikausog, palihalain baran mo, tabiya yaong denghay ng mangi, tudyo pa babae mangi. Babae marayaw na, nagayad na. Ini kausap babae, mumu sa marayawing kabuhi mo, ayad kaw ha mga usog mangi. Dahil nga sabab yan, imbar iman, as-sabatu, pidunya, gawgot sila, iwan tutug sila, di sila maabi-abi simpit na, di sila kugdanan simpit na, sabab aon taming nila inusog iwan sin babae. Yadto mga anak po. Impit na nabahagi nagdua. Fitnatun khasa. Fitna hatiap-tiap siulakan. Wa fitnatul amma. Iwan fitna hakatiluakan. Uno yung fitnat khasa. Kaya fitnahan na yung ama, halaumbay. Kaya fitnahan na yung ina, halaumbay. Kaya fitnahan na yung anak, halaumbay. Way na parulisin ama, way na parulisin ina, way na parulisin...
Pagwa niya ring halaumbay, pagkatiluakan na, apuan na simpit na. Saan yung mga tuwan? Imbar iman usugi bar iman babae. Induapit na nasabot. Khasa wal amma kaya tangkisan nila. Sabab na makasi ibang mala sa kanila in Allah Ta'ala in kauhaan takupat kajam aun proteksyon ni para kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Saan yung mga anak po? Aula-aula yari nakita niyo sa laggo-laggo fitna. Rasul sallallahu alaihi wasallam piyataud na induaan niya. Hapit na dua na sabot. Unin duaan niya. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatid dajjal. Ini kuno mga tuan. Wa min fitnatil qabr. Wa min fitnatil mahya. Wa fitnatil mamat. Kabuhi kaya fitnahan. Kamatay kaya fitnahan. Simpatay na siya. Ilaggo simpit na hamasan na ito ini. Buhi siya kaya fitnahan. Patay siya kaya fitnahan. Nasasakit siya kaya fitnahan. Imbar iman usugi, wambar iman babae, kalasahan sintuhan di. Saan yung mga tuan? Piyataon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam induaan niya fitna. Fitna tid dajjal. Fitna si mga tao putingan. Namang dungog-dungogin to. Unuwet tulong yung pag-istoryahan niya to. Biasa si mga unuway puting niya to. Lumamuda ko kanya magputing. Allah ayaw. Imbar iman. Wa ija marru billagwi marru kirama. Pabila siya makalaway, ha mga tao tabi ayaw nagpuputing, para yaon niya yung pamanaw-panaw niya. Naunon, pamanaw-panaw niya. Amin di siya makarungog, amin di siya makahampit, sumakawa, in siya magpahampit sin marayaw. Tura niyo mga tuwan. Na. Ini kasiyam as-sabatu indal masaib. Gawgot sila hawaktu rumatungin musibah. Pakadaran. Di sila imian, malas pakarewa ko nilong niya. Katahan kami ni halumbay nilong niya, dagbus malas. Nasasakitin ama, nasasakitin ina, nasasakitin apo. Waisin sin ama, waisin sin apo. Bukusan malas. Sakaliin taong, amo tinip kamong malas. Di sila mamung sinlapal, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Suway sadya ang mapatay. Di nabasahon sintaon ayat ini hakaiwanan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahon miyatay. Di na sila makapamung. La hawla wa la quwwata illa billah. Imbar iman na mo ating patawron nila. Di na sila makapamung. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini kapamung nila. Malas pakarew kita niyo nilong nila. In bar iman usugi, wang bar iman babae. Di magpamung sindiyad to. May tiyanto nila into ini. Bangaon di matungkay mo pakadalan. Ay ikaw mamungkab sin pamung ligaw, long simbata biyaw. Ay ikaw mamung pangkal. Saunin ibayta mo patuhan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ang pamupakayon into sanjata. Uninto sanjata yan. Sabrun alal awamir.
tatasituudin dia akan kay mo sintuhan. Ay ikaw umabsi narakan kay mo sintuhan. Maita, kaya tabangan mo iblis na nakausing karayawan mo. Buko sa ni malaggo takaw tao patao. Malaggo takaw kaya takawan kaw iblis. Na, imano siya kugdanan sing kasusahan, kugdanan sing musiba. Sa ditoan magkaruk ka ni bariman, pakayon niya magtuy. Saburun ala awamirillah. Tutukan niya, inda akan kanya sinallahu ta'ala, di siya mamungpangkal, may tabian hainin tipot ko mag-ibadat patuhan, piara ratungan na dya ko kasusahan. Di. Makuyak sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa, sabrun indal hududi wal maharim. Sabalan nila, sila mangliulakad di nga kabayaan sintuha. Sabalan nila, sila tuod magmaksiyat. Tatasad nila tuod, di sila magmaksiyat. Di sila mangliulakad di nga kabayaan sintuhan. Di nila agarunin napso nila. Di nila agarunin syahwat nila. Di nila agarunin kita nila. Di nila agarunin diungog nila. Di sila tuod mangibog. Doon sadya sila harijiki yan o gara kanila sinallahu ta'ala. Ini katu sabrun alal aqdarillah. Bangaw ni paratong kanila sintuhan, sabalan nila. Maita, ajaban li amril mu'min. Maka ajaib. Maka ajaib indayaw sinhinang si mga bariman. Pula-pula mo. Maka inu-inu indayaw sinhinang si mga bariman. Uno yan. Bang sila ratungan karayawan ipagsyukur. Bang sila ratungan sing kasusahan hipagsabar. Imbukon bariman, padya kunin pagbabaylahan. Magbayla kita yung mga nakapulong niya, ang kakuyakan bihawan. Padya kunin karaoke, yada sa buwangan ini kata. Magpahayang-hayang kita nilong niya. Kimakalangin anak, kimakalangin apo, kimakalangin namin di pamaingat, hinduan. Sabablaw niya, awong kakuyakan. Bang ang kakuyakan mo, tukbaliin na sususa. Bukon ikaw kaarim magpakuyag. Aon na sususa. Pagkakaw kimuyag na, ay mo usalang kukuyag yan. Pasulang patuhan, sa aw niya na sususa, hapang daig mo, hayrad-hirad, halom sin paghula mo, pakuyaga sila kaarim. Taan yung mga tuwan. Na imbar iman usog, iwan bar iman babae, tutug sila bihadtok. Kaya sabihan mga anak po, aun kisar, sin babae, pilihan. Matat anha jawjuha. Tabaki indahu, aw nambuk babae. Malasa siya habanan niya, malasa ray sa binusog asawan niya. Lasa bukun pagbayaran. Lasa kabayaan sinallahu ta'ala. Lasa pag-iman. Nagtangi simbabain niya waktu nawapat inbanan niya. Sabaki indahu. Doon pa si Habay, nagtangis na siya. Sabo kong tangis, uno-uno sa tabi at si matatay ni magtangis. Fakala sallallahu alayhi wa sallam, inagika niya sinjunjungan alayhi salatu wassalam, ittaqillah. Kabuka kau patuhan.
Mumu siya imbaran mo. Biyasin pagmumus niya yaw. Wasbiri iwan tatasing kabayaan sintuhan. Biyasin katatas niya yaw. Mga anak ka po, aun biyay sin Allah Ta'ala panabi tausul ka. Hang puin taud niya, ingan. Aun biyay sin Tuhan panabi tausul ka. Wala na biyay ingan sa biyay hinang. Dahil nga mga kiyabay wala na biyay ingan sa hinang amin tau ini. Nagtangi simbabai hawak tu siya nawapa. Inagikan niya sinjunjungan alayhi salatu wassalam, dua kabtangan, ittaqillah, mumu sa imbaran mo, iban kasabar. Mga anak po, aw po nin waktu na to, sumabot kami kaniw kabtangan si mga hukama, amin mapatut pamintangan na to. Uning kabtangan nila ka to. Istaykid li nafsi. Ay ikaw magpahalok matug. Bati ikaw marayaw. Aula-aula na hamasa na to ini. Dihi kapag tug-tug. Malagwing problema. Malagwing kasusahan. Bukon kasusahan pagkaon. Bukon kasusahan pag-inom. Sa kasusahan pagtutug. Kasusahan, manakaw iblis, takaw ni ibadat tanin. Uno patuan, wasta'id li nuzulil maut. Papagsadyahon kita niyo kawhan tagupat kajam, sabab dagpakan kita niyo sing kamatay. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Ay sadya kamu magpakamatay. Hauno-hauno na kamu mapatay. Hauno-hauno na waktu, hauno-hauno na lugal, bang mandagpakan kamu sing kamatay, ing kamu nagsasaddiha kabayaan sin Allah Ta'ala. Kita niyo kata. Hikatu kabtangan nila kato taniyo, tadabbaru birisalatillah. Dung-dungi marayaw, aun sulat kay mo sintuhan. Ay mo lirap-lirap ay sulat kay mo sintuhan. Basta marayaw, ingat marayaw, unindia akan kato taniw, uniliangan kato taniw. Ini kaupat, ittabi awamirillah. Ay kamumutas dengan akan sin Allah Ta'ala. Fayurdikallahu fid dunya wal akhirah. Apabila kita niuri mutas, dengan akan sin Allah Ta'ala, kugiban kuyag, kakuyagan kita niusin Tuhan dunya iwan adlaw akhirat na murah-murahan mga anak ka po miwot na in waktu na to tub-tub na rin to salam doa mo ang mga anak ka po atiranan sa barang siniabutan sin suara ini nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين